for but we be as say Ocean TV. See near na Ocean mesra say subscribe mami. Ne mia Adom so fa to Oman sano. Me the video fufu bia tuma nya fi na be subscribe bi na onsa kan wano. Ene dey ensem a ewo ho anase ensem a ebedwa so na be se treaty. Na ahwefo hu no kore ewo ensem ni wo. Ye nua ba Sheila Obofour abetutu bia bo eye Rev Owusu Bempah Rev Obofour Ogyam ne maame Agradaa gidigidi pa na asa ni nsem no yi bi firi mu na asa okota bi achi na sansem na oka no nyansan suwum na abansuwum na asam na ebekọ akohwe ge no na nsem na oka ye mesra mo se ese ebo videos we ba ye hwe videos na ewa but man point na mati asese die ni nkan ba se ekọ ne kohwe Rev Obofour nsem bi a oka ye eba pacho yenko hwemra Jal metano na me sofo se no sofo onimu nyansa me ne ni sofo se nye de tipa na me Agradaa da betirim bi na ne tirim wo fa ne sem hunu ntira ba bi nya sofo nti da betia mambukura befu asofo no mu ni hwe ka de Paul aka de Koronto fo aso Paul chọ ko ba Koronto no makasa da bia no mu jiska koma enso de wa buru kire ebi di ton mu so bolo ebi di ton mu grace cream forget wo mu ne keka sempa eni manyini ne ho a wo fo mu no kura do emra so mu ti wo mu tira ba bi meni sofu bia ni competition meni sofu bia ni talk o kama sama ba ka bia kire wo sofu bia wa mu hu bia ba kama sama no me ba ka bia kire wo udi mi preach a me ba foko udi mi janwa so dem edi mi ye sermon na me ba foko wa so nti ase wo so ye ba ma ba ka bia gina wa chiye because meni ni media banta mentena sim obi va mani mu nya form wo tena so de dem ke kansem hunu me kirama so nam ka sa tutu onya ntokwa me na me se me pesa me gina ma so dem ka se tutu wa ntia se ba wa dwen se e beef afi o me no obi ya ni beef udi a wo ye sofo na se wa mu hu wo gina wa so dem de me di agora sa musuban na yen se no manyini che no e ba ye ba ka bia ma me no me obi anka bi ma de oba ka bia ma obi ma ba yi wa firi na num I will attack you personally then wanyini Ghana obi pantura twa kire wa na wakɔhye nyina chi wanyini that is just by the way nti maka kire wo usofo nim sa nyansa no a onye na sore tu ko obi asore nti untimi me join movement na aba na ye de yedua ye bro ugidie ka kire se wa sore se Obofour no se Obofour ni ntira terase na tira wo hiam na se owu asore ba be se ewu a nti usofo bia oba ye wadwene se ena Obofour no ye kan no ye wonkasa wo kam ya meba ba keka nsem hu na kire aka bia kire wo ma wo yire ko de wachi besu I have my liberty. I'm telling you, would my uncle abetrans this muna would wa baba gina kire se wanyini na mek wanyina fanyansa te na fie mo bia trans afu odo bia ni be form dia penim o kan se munu kire wi anu de pa ba bia gira mentwe ba enyini wa wi o de hwe o ma me so me de enyini ba me madua wonyina mebu ntombo odiem wudi agoro de wonyini bedin se mu na 2 years 3 years wa gina wa so dem ena obi mimi ji abayi kiredi onya abayi kiredi ameyi abayi kiredi enti tena ba bi obi so obakọ asọrọ memenda obi kokwasi ada atemu da na ebehunu enti wa osofo nti no emfa ho behye movement ni na tena se na hia wa na abete we ni ensama Rev Obofour edebetu bia se asofo no sremo hwe no bia meka ne ntokwa a woni prophet Adom Kyei-Duah ekono so bia be kabi na wa ba be kabi bia be ten to kwande about so gede akasa bibre but nensem na kan ne mudo na ansa ne be ko Sheila de no so no be sem me ko ne ko hwe ye ma me Agradaa enso ensem bi ono so betu dwa ye enano ye e fa Rev Owusu Bempah ho ba cho ye nko ne ko hwe mbra sabi wa ko tena brochira na no so nkyere se nyansa unibi atmase obi a wono na sese ntuo ne nsekan ne konti ba anantia ko obi fie utia brochire se woni mumra utia brochire se wako school utia brochire se wo obroni kurom obi atimi asesa nkonti ma ne tuo ne nsekan asesa body guide fo land guard fo akoba besia fie su okwa kobo ni tuo akuno sani pano wo abetena social media say wo expect wo bia no ne nam anumu asem ana wo expect wo bia no ne no enna aye na danfo say sani pano should bring you evidence
na unfa nko jina court na unko win case. Hey, ada no mo dwimo omlesa. Jimi ane doso. Muni mu mra mu nkosua mra. Muni mu law mu nkosua law. Eya mo adwe se bodamfo bia no mu asam na be ya evidence ama mo ho. Eya mo adwe se obi a wa bodam. Obi oboni tirimu kansem. Obi a na adwenye. Obi a like na busua fokra to na chene. Obi a baby obedru bia ne a reject no. Obi a ne hu hia manipa. Obi a nim so oboni tirimu kansem. Sa nipa no be ma mo evidence. Dabi o na mumu nyimi ya. Aboa kwasia wajimi umame this papa this eno na evidence no and then mo penasem by bija be your video will be the all burger page I call like it it's yenya mwa bi afa phone kwa frɛ bi sase e yo no na call like it bija page no ana mo jimi papa come on like and I am saying this in authority say mamu nyamwa adwense sa na ma funu a musofo na mudi na chi no why no obefa he will go court free o on go free dra if you people care to know on go free dra where is your makeup me wo fie ye twi makeup wa musi makeup ye twi makeup where is your makeup my makeup is in your mother's room go and take it more. And yama boni a woody yenina, the evidence are there. Evidence and also yanko free baby o. And ya one kasa won crop for mo come out and a post to video no and the evidence need to chow sign krante. We say me probia man de evidence aba. Na me the evidence na ko prove me who court. Ye ni krom na obegina ha say ma me na wo ko ni fie se wo kwa kokunu no. E ye mpanimfo bi de no plan se mo koku ma me no. Are you forget? And ayana mo kasa, ayana mo ndwen. Ye yanko school and rich ni kura no. Ye kasa ye hu se kasa ye ken. Ebema ye problem ana. Obi a wujira court, obi a wujira problem mu, obi a wujira okoa no. Wutimi nya kokudro ba bonten. Ebe kasa maame na ka me kwa kokunu no. Amedi ntuo ni nsikan ko yesa me kwa kokunu no. Sa maame no, eye me ni mpanimfo bi na plan ye. Enti se mmere ni dru ho a, mebobɔ mpanimfo ni din. That means you have accepted yourself. You have accepted it. We need some I am Agradaa so the buy. Or some more mudina chino, and as someone more campo, the followers no. The way I must see come out some de young bud just so I'm not to need be fena zantana. Mofena zantana. I was so ceremony. San some na more can. Muhammad Papana equal jail because. Court wo ho so moko asem no munyan kan wiye ono so ne nsem wodi abetu dwane na we na ye Ogyam ahi na Ogyam so abetoto abo no rough say ensem wo kan emu ndo dabi o de yenko ne ko hwe Ogyam enso de na ono so de abetu dwane maami Agradaa ekunu why dey ona me ko be ka asem na ya ne ntem wo 1 minute maami Agradaa na ye ni kunu ho ade ana se ni kunu na ye no oba na ho ade eno de enye wasem me se me hu enye ne discuss wa ma me ba hwe maami Agradaa wo ye sa ajimi nyansa di nyansa wo ye sa mo bia mu se wajimi to bi trans social media di maami Agradaa atema o deserve so di maami Agradaa atema se maami no nyansa di nyansa no woni bi ana ade ba ko so di no moto ni sika so ene na japade so se ana o ma wo so o ma we no se bi so o ma we no ye ni se obi timi nya no he ti obi na no so wo trans social media no o kan asem wa wo kan jimi so nyansa nim okay maami Agradaa kasem ama wo nya baba kokora wo emfa mo blanda nyansa ba kokora nim Owusu Bempah wona bidi no wona ko tra so bo Owusu Bempah man yes e be se papa yi wo ye spiritual father obona baso papa me posam wo ye spiritual father ya para se mo tom 100 million ko ma no sa ko ba asa bo for dey sa talk asa dem e ka no ho papa Owusu Bempah asem ba no wa ye din no tin ba bi se wo ni nyansa na wo adri hu fi se o ma wale be ma ye mo ho de me ye oba be ma ye mo be ma tru damachi a ka won keka san ko sase we nche Owusu Bempah obi kunu me da se wa ma hu se wo kunu ye jimifo Owusu Bempah ni nyata se wo kunu na we ni ensema Ogyam so abeka che ye maami Agradaa ensem wo due na yenua ba Sheila Obofour so se da bi
omuni na do mu ye ni na no sebi yanse bi anim to so abeto to bomuni na wanyi ba akokora mfirim ato to bomuni na yenko ne enko tie Sheila Obofour nso ensam nso dia betudwa yenko mra ma study bibia hu say kwakwanchi na nkasa ahoya awona blabo mu bi say because of kwakwanchi tira beta me na gina yie ahoya awona blabo because wo hu say sofu bi e che no pe otano sofu bi che ne pe ompe na asem yenya saa o wi ase ka hu say wuntime trending kosi wi ase awie ye obi nso beba wo Obofour yire di the birthday Trying say, I saw for mo sorry or mo babe san lie, I saw for kukudam because of you don't want you or mo buy a wow. Now so I say ba could in the birthday Obofour once you and no pass off no ba could no the chance any pan on the sere kwa otano. Owusu Bempah say otano. Who knew any more tano. I can say we are there underground and so be who nipa ye who by and few. Owusu Bempah Obofour umpenasem because our power sale. The power na ekuta na so sen wo de o megene Owusu Bempah nya na say social media na kwasiafo bi tena ba bi no mdidi na tema wono wo ma mesoso be wi asese obi didi watema ya na ya nsuo tapo nkyene a oje wo Yesu Kristo kreduru ba bi a yekokunu no oda ne ho adi ko se hu de bibi pressure ma utimi ka bibi what you say pressure be mo akasa na ko Owusu Bempah ke ntina no kasa da ba wo ko Obofour ta Owusu Bempah bo nyina nim so Owusu Bempah ne nkola nyina wo yiri birthday wo musala baaye ba wo underground na wo finish nipa sa de no begyae wo timi try say de obi anyina wo nyini na obeka wo bedidi na tem e no Obofour ye ready ye nkola no so ye ba ye bedi watem pa kagame ye bedi watem because ye hu se umu hu ye fa onya hwe me kwara me fa onya hwe ti wa obi ufram na so Obofour do no ti den masa wo ndo bi akọ me mfiri ufie me nsore ma akọ anu mfa chanse mejira ma jiska se ma miska nko didi se nipa edi nkwase asem okro ma me nka no kro nkyere no menya se wo sika nti ade nkola payfo bi ani ba ya fom wonyo obi a wo sori a wo si youth aban ni me bi adwuma he mo ma ye nyina ye mfa prime na ye ndwe wo ya adwu se o si youth o ta me ti wona se mo sika be kakra be 200 series am ya kofa nka esi mapampam na me ohala kwa Obofour ebe ye crusade waso wa wadwuma nye bra na me mompa ye ma no wadwuma nkoso na me anka na me so 200 series na me de akọ no wa chinchin me nsa agi sika no wansa ma be owia de tiri so na pampa so se aban me bi adwuma youth for be enye empa adwuma nye se youth be ye adwuma na me kakra wa na menya na me de ba be ye business na wo so wo ye crusade na mba ya wa cha me age no anka me fa wo ni twa siri na ngokọ ye adwuma no ho anam fi se bibia na aba na se wo ye wo ho bibia na se ye sori ese aban asofofo ni kuyi kwa Obofour kunkrofo etinchi wo musaje wo musika wonfa so ye hiani sofo ye papa so camera sofo obeche wo eye present tosi abakra so camera da be na mu ya mu sori am so otete no ya adoye no da be na wache mu wan so camera da Christmas also old woman for koyo madoye na sori ma old woman for omuntimi nko ba bi koyo madoye ada no wan fa ye chi no wan koye no de camera to so wo de camera to so no afre wo asoro age sesika na o de kota omo no ahyem onye na de kwa bonsam oncha de kwa wo ya bonsam oncha de kwa wosu ye panyini na se wo anasa wo se wo bi ye panyina mu na meso gina yie maka kire wo cha de kwa emo na oji wo de che no wo mankrofo sa betu ya de shem adwuma wo sori a wo se wo biebie nyuma ban na wo bia obi ye bi wo so fasika na wajeje no biebie nyuma na Gyasi wo bie wo tese wakosua kasa na wakasa na atonkrofo adwimu wo wakasa na atonkrofo adwimu nyina anwo Roberts na mote ho no ada na wo sori emmoda wuro se pampampan wo a woni sika nya adwuma bia mo mesalai anamo mo ni ba bi da me ye sofo masifie bi mo nyina mo kogum ada na wonya saade no ye saade ne hu se wo ye nyame adwuma na Gyasi se wo che kwadu kura abakwa kwaje amango double no wo sora na keka ka wano fom tum sofo wo twa snap sofo de toy sisesere ni twa snap eye gina ba bi anya ne ehwe woni mu ye ye sika na ogina de tonku po buade na so me fa onya hwe buhu
obi empayfo na yo makoma m se nya hwe na de opese nkwa oda ne sofo obi ya do ye papa no wonje collection tie ye ya wonje ansa na wo ba be preach no wo Obofo ba be preach no ansa na sori man be tsra ebe gina mic animu preach no asori masika nyina ansa na wa ba be ton nkuto se abaifo nku wankasa na mo ye baifo ne tonku no na fa ye ho edi na dia ba de papa na wo kan wo hwe na asofudie ne mo na se utimi kan se ma ne to awalefo adwim sujafo adwuma ka kire ye se me ye sei me yo kire ni ba nyo ho se me osofo ye fa ni se ye ko ye ni manchere wa march mu obe start se obe ye program na hifo na eko sika ni be na be sori se me kwa tara sori dem sika ni be nya hiafo no a na omo kakra wan so wa chinchi mo musam oje wo po na na oyire no ma na matuka no yo nko na mfom wo hu obi moboda Obofo wo hu obi moboda wo wa no tusise twebone wo hu obi moboda wo ba na fechire wa na fechire da o chire bi wo ba pesa o chire Ghana fo se wo de odo oyire wo fo ayire nya hu wo to wo yire wo fa de nya hwe eyan hwehwe ni mu muna mo ya man krofo eyire mu jeja omukunu de wo ye wo man krofo jeja omukunu because obi tira se mi kuru nya mi sei ade na me ya oba na mi kuru nya mi sei wo ya busuani koso ade a wo be ye na krofo hweso ye bi sofo ye sa ya doye nyankopon efiri nyame enya doye for benefit wo wa ho enya sa doye na me bullshit ba me muso ajimi for from say me ma ka na ye de camera to so na ma me panyini papa panyini stars for mum ho ajimi fuoi na mu masalai na ka bia na ye de ama me wi na ya sa tete ka utu ya langal for na akojiji langal for ensaje ama ye utu ya ka la ko nya accident mu jimi no ma mo ye adwuma mo so mo fa bi nsia ye di sika da da mo no ma jimi nti ya tomu utimi nkasa masa ye steady na kro obi ansuro sesa udi no afro ho sasra bonsam sofo cargo edi akra ni Obofo pe bi da wate na me nhome pe bi na se de asofo mo na se wo hye ba Agradaa na wo ya wo mo wo gu omo anim asa wo ba bonti anu abesere no wo be ye steady na Ogyam Jimmy for se proye na one nam sere sika no wone na ene de okoka bia ma Owusu Bempah office Owusu Bempah no wajimi aya na ya musa wajimi muko pempem akodidi nipa na tane ya ama musika na mafa ho Owusu Bempah mu nso on de o mre ma me ko Owusu Bempah benya ba fe de obe ho so obe kama aboa wa do nsa to aduane mo bi ni bi wo apetesi ni be ma mi obi oni mo Ogyam na asa o kan asaba na eye na Ogyam musa me se me no Ogyam ekoto de me bere ni de ewo no wo hunyunyunu we tiwa akora woni konse ni kwa kobo wasum na me we kro ni nkofata na yo mo ya we Ogyam weji mpa fo tantan we Ogyam oni ya pepa le tuwe Ogyam nem pepa ne to da Ogyam woni ya pa ma huso Ogyam ani pepa ne to wa bodam obi otiti bini din so kasa na ye mo da ye mo ya o bubom se jimi fuo we Jimmy we ya won number Agradaa no wiawia na osre Agradaa kware memba ne so Agradaa de waye no ho se wo yo ba bi a waye oba afunu ponko mammo waye mami nsuo num na de aye di bayfo no bayfo ko ase ya mami so bukuru maame bukuru hwe na no maame ya so wonana uri ni twa picture wo fo so ba mi ma ne ka de yenka maami aso nana ya wo mia ne ko me nana mani age wo bua maami na woni ngiye wo bu mia maami kon na maami ka de yenka mususu nhyɛ nkrofo kutupa o kon asikafo am wo krom ha mususu fat plus ante tale ya no na yenya ye bekasa wo kuruti wo hu de wo ba bi kopa nko adwane agya wo ba bi kwa nko adwane agya maami gya wo so wa be sachira sofo maami police sachira na twa ho firi yamane ma ho sese wo ma okura da na John ti say friend say na ntwie hwe na no wo de kam na to no so na mi kunu na wo twe bag na ne ho po u ku bra yi
hey o kumbra yo na jaye muso mo pɛ mo ho asɛm oba jata ye ko wale no ha maame dwo wasesa ye nyina ebedi wachi nsesa de ye ko wo bunkrofo amankofo ebi di dam ebi wu ebi ewu ko nti Yesu kura na ja ngaga da woro ma ngaga nyakupo nsha wada woro ma na sika galere gu ye senka wono wa mene maame na me ya adamfo ankanya wono be ya adamfo a musa ko ye boa ye pa ye nyame na hyehye ye ai na sika galere gu a enkofo ade wo mo wasa afa kwa bi se wu bie ho ahwan wo se sankofo masa Mia. Minka sabe brem besia muntu no fo mame. Muntu Agradaa fo mame se wo ye oba onye oba wo ye bema me hu so ye bema. Wo ye bema so na tiska wale bema no me hu. Ni baba ko for herbal hospital. Herbal hospital bie makoma ko 5. Herbal hospital no head afa nkrofo no wo de nkrofo animu ye. Eya anya wo dia eso ye wo dia. TV station bebra ebolo to ni nyina wo hyehye adai yenim dia wo yo ba ye mfiu ade a wo ye ne mfiu he ba no ye wo de yi wanim nanka bone nta akira bone enta akira na wo ye he ba bone be ne wom eye duro na wo ton se betimi age nipa nko beto bia nom ade na wo de wanim sie wo bie he ba makomako 5 ene wasesa nko for ya obi o ha ntompa bwa palo abetra say ye media heba we media nipa na osi okwa tiri so oba kra wanidi nipa osi TV ni so ye se heba ni wo ha na momra nipa hie ni wo sika ye de bie heba moko sesa nkofo masa mu ye odisi aje nkofo masika ye hu sidi bia mo de nkola ni kwa akotwa ana na mo ya bonsanfo amugu Ghana hasa ha ana na mo ya busuefo sa muna mama nyankopo adome Ghana nya kufu ado muna mama nyankopo wadome Ghana because papa ni nya bibi obeya ba muna mo shanda gra mo ya beifo ya ba mofo akromfo Yesu tenda na baba mo so wan mo ajibi mo hu nyansa adwenu mani nya ajuwa adai enua ba Sheila Obofour akani na wie onsensem na Sheila Obofour akan emudo mese osesa wo hwe me a comment no aya fama me na me hu de eko na mo amofrem ka kire me sa wi a mesesa me nsa no yesa bi a mesesa me nsa dabi series no me de bebrem ai me de bebrem minjanto ho dabi da me de series no bebrem wano de bia no so tan de bebrem na 2 enye sento kwa na me pe dabi da me mpento kwa me pe peace but ana pese me hu no kore no because me ye Gyasi interview and a Japati for the fan of my boy and I want him Gyasi say on so one town say Monseno a brand of crabia in Tina was so baby yinam and Tina me am a coffee bad into my start here then I'm finishing Tina was sending fat Gyasi in some I'm finishing and to Quano soon try but course we mean I never send stop a crack until I say who the aircon still no mother so and don't say be a pen to qua if you are born a bear money dear Mr. Mobedane and the open poor bedane. It is a near na wo hwe Jude TV a ha de no kre ene ye ka ye ni entro ho adanse be bia no kre dan ya kofa aba se no kre ne pan ye be kwa kofa aba mo hwe it is a near na wo hwe me subscribe Jude TV ma me na ye mko ye nim me de obi bia se me dia ne Jude safo peace. Thanks for watching and please don't forget to subscribe and share for more news updates.